Dot mi nulapa ulenaw na da Hakha post ni lunglom te in nan kut kan intlei than na nan dam chiaw na mo ni him February ni kul le ni khat Thawngchimnak kuleli Thawngchimnak tham kampan ot changlai Vawleicung Hmun kip a chim Miphun ni an Tuah akum somsari le paruknak chim Miphun ni chu Mizoram chung a chim Miphun na ni zalong te in Tuah kho sila man se lo Vawleicung Hmun dang a chun sunglong yai in an Tuah tia Thawng kan thei chim Miphun Poland umnak US, Japan, Australia, Denmark, Canada, Norway, Germany, UAE, Thailand, India, Malaysia le South Korea ramna a akum somsari le paruknak chim Miphun ni chu sungloi nga in an Tuah na Chinram chungzong a Victoria Bay Chinlung khwa le Hriamtlai na ni an pen nak mun ma paw a chim Miphun ni an Tuah na Chinram tel in Vawleicung Hmun kip a an Tuah mi akum somsari le paruknak chim Miphun ni a zanglek nak fashion show nun phunglam thasak nak le betoi chimnak in chan an hmang na tia thei ase Chin Ralzaam bopna kong he Pehtlai e Mizoram a Burma Advocacy Group an rak Phan Hmunram boinak rawang a Mizoram a azami Chin Ralzaam na kong he Pehtlai in US Rambun Burma Advocacy Group chu Mizoram a an rak Phan tia thei ase Burma Advocacy Group chu Mizoram Chief Minister Pulal du omahe February ni hleli a khan tombaruanak an ngei chu nu a chun Chin Ralzaam tampi an umnak longtlai zong a an tlong na longtlai a lairam Iswa Krista Baptist Kaushan Hrui tu na he tonnak an ngei I longtlai mi zapi ni member Ralzaam pol an zau khen mi chung a Burma Advocacy Group ni lomnak bia an chim longtlai district chung a ummi Ralzaam khem cheu khat zong a ve vatnak an vatua Ralzaam bopna kong he Pehtlai in Mizoram a ador mi Ralzaam pol an si ning thei fian ding in Burma Advocacy Group an rathi asi tia kan thei MTC MDF Hmunram in CNA Hruai mi Hriamtlai phu chhuah ding in MTC MDF ni Nawlnak atwa kapni boibainak akar chinnak ngalo Maraland Territorial Council le Maraland Defence Force Hmunram chung in CNA Hruai mi Hriamtlai phu chhuah ding in MTC MDF ni February nikul a Nawlnak cha an chhuah mi cha a chun CNA Hruai mi Hriamtlai phu ni MTC MDF Hmunram khote pol an lu hno I in bautnak thilfirnak in zot satil thanak le mipi shamnak pol an Tuah tia swal an pu Hibentuk thil Ṭuanak ni hin mailei chin Miphun sarsiam nak cha a don khan tu asilai I kapni boibainak zong akar Chinland cha a MTC MDF Hmunram in CNA Hruai mi Hriamtlai phu an chhuahnak nga kan in nol hna tia MTC MDF ni alangtar MTC MDF chu Mara Hmunram le mipi kilveng ding in Mara mipi ni nol ngai nak pek mi asi bentuk in atu nol na kan Tuah mi hi zairel lo in an a chun hi nu thil achang mi kong a Ṭuan vau kan la lo tia MTC MDF ni ralrin pek nak zong an tial chi CDF-Senthang bu Hnih an Miphun Chinland Council he Rian an Ṭuan lai Senthang Hriamtlai bu Hnih asimi CDF-Senthang le CDF Hakha Battalion 2 chu bukhat a an Miphun I Senthang Central Council Senthang Revolution Force ti mi tlamtling te in an dir chang tia thei asi Chinland Council bacha ning in February ni Hruk ni sari a Senthang mipi tonpum nak an ngei I Senthang mizapi a huap tu Senthang Central Council Senthang Revolution Force ti kan dir tia chathan an chhuah Ralzaam nak di tlangtar ding le Federal Democracy ramkop sar ding in Chinland Council le adang dau thleng tu bu na he Rian kan 20 lai tia chathan a an langtar kan ko peng a Hmun akhwar mi lai Hriamtlai bu unbroken generation team mi zong atu February thachung a CDF-Senthang sin a an Miphun tia thei asi Mizoram State Day a Buri Hruk in Thla an cham nizam February nikul chu Mizoram a chun State Day an ti I Mizoram chawza hruainak in thlachamnak in chan am hmang hna Mizoram chung khopi kip a thlachamnak Tuah asi I Mizoram chawza NGO zatlang bu khrifa bu le Mizoram mipi ni thlachamnak in chan am hmang Aizol a an Tuah mi State Day thlachamnak a chun Mizoram Chief Minister Pulal du oma tiang in Buri IAE mizapi thlachamnak a atalpi hna hi State Day thlachamnak a hin Mizoram ram hruai tu hna biaknak lei hruai tu hna le NGO upa hna zong khubil in an mitthli he thlaza an cham